bisa curalo. Terus naon mana cemrong? Naon mana? Karek naon? Kapan kenari? Oh, rek kenari India. Nah, lain teh sih kumaha gayana. Oh, naon? Ai dalah dia. Mending dia mah yang amal ininya. Oh, ieu mah sama orang. Si India teh. Aduh. Oh jadi erek paling India, masuk. Tapi cara naon? Tuh mana boten nyanyi nak? Oh, siapa nu nari? Penari teh. Penari. Suka teh mana petinju. Penari. Tapi dan kari cici. Masalah kudalang masalah. Tisu-tisu tongkor apa poe. Tongkornya bukan ayam. Ini ya, nah makanya kakak lapangan gitu. Udah lewat, saudara jika paus terdampar, kan? Mana sesuaikannya awak mana mending? Oh, mendingan kegoleran, sakon batur. Tuh, kajian udang nggak ucing ngeliat. Contoh situ tuh, satu contohan eta, gimana? Ya, joget India mah jika orang mereka jadi nagin. Nagin? Saha nagin teh segini? Nagin. Tinggalkan, kasih nagin. Hamko hamme
orang masuk aya ka jero ngaletak.